Jadi sadaran hamun amat dongan umakku maja tu pasar si borong-borong bica ihu tahu mereka maja salopon mar salop salo dah alana orang na pola geng si mar salop salo manang tu dia pia mar salop salo alani menang paling caki hamu dah. Jadi tabereng-bereng maja umakku sak bil mar dalani hita mangida pajak si borong-borong songo de donang situasi na. Namang ihuk musay tabereng maja umakku lagi mangida ida salop alanin na salop nya kangge kung habis marmau pentak na tu dia iyo pun au perang hubo to. Ale di ibu hamu do nang 10.000 bergana tawaran na doi. Ale au pisang waniro. Bisa menawar-nawar rumahku tak bereng-bereng maju situasi pajak si borong-borongon alana sadarun memang dapat larame pajak si borong-borongon dang songon biasana pas dari onan alana on kan yang baru jadi dang pala kurang panuhor dohot aka pajual molo ida-ida dorang pala na perubahan nih pajak si borong-borongon samulnya jolo kira-kira songon do alirang hobo to pamereng aku dah alana ngaliling dang sanon ali molo ka bentuk nga tong do songon ni songon sina jolo samulai saya may batong do songon ni. Namang ihuk musay ala tepui ber nga kaparjeru ko na mga rekam halaki kan dir pala ko do haroa nalo viral honok kalaki. Jadi huber majo sabil ta dalan majo pajak si borong-borongon iber kamu do umakku lagi mangide-ida kalapa alana iya jakam naking manuhor kalapa niku au mama manuhor mamili niku ala darang maloaw alana umakku nga ahli nai. Jadi boto hamu do molo manuhor kalapa manang manuhor sesude pe nakasi toron nai ko tawaran do pe atu si hamu makan aka omatta ijabu. Jadi mulai do kono makku mulo harga ni kalapon 5.000 ba tawar ba sapi boy 1.000. Jadi tapas aku maju omakku risi manutup-nutup kalapay ber kamu jo ngay tutup-tutup go ago amang kita kalapay ibagasan ay boy kalapay makatai ay buasa doy ko tutu ko muaw asa boy hamu maboto na din ganaw ibagasan olin naruhana kan. Dungi kan terberek ku mahalak na malang migo mak da baji at tertajum baju kan alana tabuhi aku bereng halakon na malang migo maki jeni ibu may badaba na jolo sali sa minggo di ba malang migo mak ipe ikon tiki ar selasa do alan tiki ar selasa di ba boy pajupang dok umak di ba di onan kan dia tani bujuk-bujuk mau ba ni ba sa dia ajak malang migo mak dia la rencana sugut neneng mangalop pa migo makan kan tidang pala huajak umakku jadi ta bereng-bereng majo halakon ne lagi manuhor kue tak baru alana hami ngarung kue tak baru nami jadi padang pala hutor hami bena tungila mahami musa itu toko alana neng manuhor sirupin na makko sarung inu munito dong mulu adong ro jalan neng dohot manuhor sigarit ni bapak kot tu siamu makan bapak tejabu mulu akan marisap baru musa kan disukun umakku mak ado ikat ta anlong inna kan jay huruf kuma beta mamangar jahir niko alamon mulu ikan mas ala gurang sugana kan jay kurang do ijabu nami molo mangalang ikan mas jeta bereng majo makku sabil manuhor sabun ber kamu maju nih rarak-rarak donya no makon ber kamu maju arong masabil na manuhorku ya gu tabu nih naing manuhorku ya lakon mungkin alangon na tutup baru manang soy buaton na tujabu nih akatot dong na alana langit pe nga makolom jay tapahat maju manuhor jahiro kan ngay maki ya gu urang tari dabe makku jay alangay pesakyan jahiri soboto makku tu dia lola naing manuhor bumbu na kan tabereng-bereng maju halakon merliwatan nih adong na majual aka sayur arong nama jual aka hame suri may jual ison jadi mula mahami tu ngana perjulo ala no makuin na ning manur kaca ala na kaca namin na nga putarat tu si hamo ma ijabu nami aka jago-jago do jadi tapay majo omakku say manur kaca age tapi nganya no makku ni nga say manur kaca tapay mamajo ala na say leleng do ala macet jadi leleng ma omakku menyebrang abo emang kasih aku panas mo saya tapet maju yang mungkin pas aku kanaka mobili parang saya tebet maju kereta namin tuh jolo ni motor ya sabi lewat waki jadi kasabi ake dan mungkin ala na ngarobe omakku jadi ala na yang mulak maju hami saya maju cerita sadarion madungane omakku tuh pajak si borong-borong jadi song ni maju cerita dadah horas.